izindi mpamvu nuko igihugu kiba kitishimiye imyitwarire y'ikindi gihugu. Iyo niyo yindi mpamvu yatuma ari byo washyira mu rugero rwo ku gucana umubano ku Rwanda n'Ububiligi, kubera yuko u Rwanda rutishimiye imyitwarire y'Ububiligi. Icyo Evode yaravuze no kuvuga ngo iyo mucanye gucana umubano ntago bivuze yuko ari amasezerano mpuzamahanga agenga imibanire y'ibihugu abapfuye akomeza gukora. Agakora iki? Akomeza gukora ibiteganywa mu gihe nyine gucana umubano byabaye. Imibanire y'ibihugu ni kontra, ni nka bimwe umuntu agira amasezerano akavuga ati ariko tunaniranywe tuziyambaza aya mategeko. Mbere yo kubana, mbere yo kohererezanya abambasaderi n'ibindi bimwe yasobanuraga, haba hari amasezerano yanditse y'iyo mibanire ateganya nuko mwacana umubano. Waguha nk'urugero rw'ikibazo cyabaye hagati y'Ubugande na Kongo, igihe Kongo yacanaga umubano n'Ubugande mu ntambara ya kabiri ya Kongo. Mu Kongo yareze Ubugande muri 2002 ngira ngo Kongo yareze Ubugande mu rukiko mpuzamahanga rwa Loni, ariko n'Ubugande nabwo bugira ibyo burega Kongo. Mu byo bareze Kongo harimo kuba baravogereye ibiteganywa muri ariya masezerano agenga imibanire y'ibihugu. Bimwe muri byo ni ukuntu abadiplomate b'Abagande bafashwe mu gihe bari Kinshasa. Ni ukuvuga ngo niyo uvuze ngo ducanye umubano n'iki gihugu, hari ibyo uba ugomba kubahiriza, kuko bariya bahagarariye icyo gihugu mu gihugu cyanyu baba baremewe kuza, kandi uburenganzira bwabo ntago buba bwabavanyweho. Ibijyanye n'ubudahangarwa, n'ubudahangarwa buriya abahagarariye ibihugu na Minisitiri w'Ububanyi n'Amahanga hamwe na Perezida w'igihugu, abo bantu iminite zabo ntago zikorwaho. Impamvu zidakorwaho nuko nta gihugu gifite ububasha bwo gushyira ikindi gihugu mu butabera bwacyo, kuko ibihugu birangana. No kuvuga ngo kubera yuko ambasaderi w'igihugu abahagarariye icyo gihugu muri icyo gihugu, na kumushyira mu butabera bwanyu ni nkaho ubufasha igihugu ukagishyira mu butabera bw'ikindi gihugu, kandi ibihugu byose bingana. Nta gihugu kiburanisha ikindi. Nta gihugu kiburanisha ikindi. Ni nayo mpamvu turibuze kubigaruka gukomeza igitekerezo. Ni nayo mpamvu mudashobora kuburanisha Minisitiri w'Ububanyi n'Amahanga w'ikindi gihugu. Ububiligi bwagerageje kuburanisha Minisitiri w'Ububanyi n'Amahanga wa Kongo, Erodia Ndombasi, kubera ibyaha by'ivangura no guhamagarira abantu gukora icyo wakwita nka jenoside. Ariko urukiko mpuzamahanga rw'Irahe rwa Loni, rumwe rushinzwe kuburanisha ibihugu, ICJ, rwanzuye yuko igihugu ku kindi gihugu, nubwo bavuze bati ku nkiko mpuzamahanga ntacyo tubivuzeho, ariko nta gihugu uko cyaba kimeze cyose cyakuraho ubudahangarwa muri Minisitiri w'Ububanyi n'Amahanga. Kubera iki? Kubera yuko ibihugu ntago byabasha gukora. Niwe wenyine ufite ubwo burenganzira. Abandi ba ministri keretse undi mu ministri yatumwe muri izo nshingano zo guhagararira igihugu, ubwo abasa nkaho yabitijwe. Ariko amasezerano ya Vienna avuga Minisitiri w'Ububanyi n'Amahanga abahagarariye ibihugu muri ibyo bihugu barimwo, hamwe na Perezida
cyangwa umuyobozi w'igihugu. Ubu abadukurikiye bashobora kuvuga ati turimo turagenda tumenya abakomeye cyane mu rwego mpuzamahanga. wenda Dr. Murefu simbizi, okay, wenda ndibaza ko ibintu arimo kuvuga ndibaza ko byumvikana, ariko hari ikintu kimwe wenda abantu badakunze kumva. Ukwiye kwibaza buriya ambasaderi, turavuga ngo ambasaderi uhagarariye u Rwanda, ariko reka tujye muri ya mvugo abantu bakumva. Burya ambasaderi ahagarariye perezida wa repubulika. No mu itegeko nshinga ryacu baravuga ngo uwe cyangwa uwo yabihereye ububasha. Yanavuze ko mu mibanire y'ibihugu minisitiri w'ububanyi n'amahanga burya n'ubundi ntabwo ari umuntu usanzwe. Ibyo rero wavuga guti turagenda tumenya abakomeye, nuvuga ngo ambasaderi ni intumwa, numubona uzajya ubona perezida w'igihugu cyamwohereje. Nibyo bita Dr. Maurice Puyise ubudahangarwa. Twavuga ngo n'ubudahangarwa bwuzuye, bwa bundi wenda tutavuga ngo budacagase, ngo tuba turimo gushaka amagambo y'ikinyarwanda, ariko nibyo twita ngo ni immunité absolue. Yakomeza niwe wari ufite ijambo, nagira ngo turebe niba byumvikana gusa. Ubwo icyo nashaka kuvuga no kuvuga ngo ibiteganywa n'ayo masezerano nubwo mwacana umubano mukomeza kuyubahiriza. Hanyuma impamvu zo zishobora gutuma mucana umubano no kuba utemeranya n'imyitwarire ya kiriya gihugu, cyangwa kubera impamvu z'umutekano ku gihugu cyawe, cyangwa amasaha 48 akunze gukoreshwa ku muntu wirukanywe usezerewe muri ubwo buryo tuvuga bwo gucana umubano, cyangwa se no kuba yakora ibyo byaha ariko adashobora gukurikiranwaho kubera bwa budahangarwa bwuzuye afite. Bakamubwira bati tuvira aha uzakurikiranwa ugeze iwanyu, dosiye yenda turayohereza. Ari amasaha 48 avugwa mu masezerano nagahe igihugu kigenda bitewe wenda no kuvuga ngo ahambira utwangushye ni iki. Ubundi ukunda kuyumva kenshi, ubundi wavuga yuko ari igihe raisonnable, sinzi ko nabivuga. Ni igihe raisonnable kize mu gaciro cyatuma wa muntu agura itike y'indege akagenda. Ntabwo bayanditse muri terete, ntabwo yanditse 48. Ariko ubundi ariko murabizi ko bakunze kuvuga ngo yahawe amasaha 48, bashobora kuguha 48 cyangwa 72 cyangwa. Ariko ndagira ngo ikintu tukwiye gutuma abantu bumva, ziriya za immunité twavuze zihabwa igihugu, nizi igihugu. No kuvuga ngo igihugu cyakohereje gifite uburenganzira bwo kukwambura immunité. Sinzi niba aho ngaho byumva. No kuvuga ngo ni immunité ihawe igihugu kugira ngo kibashe gukora, kuko ibihugu nakundi byabana bidakoresheje abantu. Abo bantu rero bahabwa uburyo kugira ngo babashe kugera ku nyungu z'igihugu. Igihugu ni nayo mpamvu nk'ubu ngubu abantu n'ibihugu byasinye ari amasezerano y'urukiko mpanabyaha mpuzamahanga bakuyeho immunité abayobozi babo, kubera yuko urwo rukiko ntago rwemera immunité. No kuvuga ngo ruriya rukiko baruhaye ububasha bambura abayobozi babo immunité yo kuba batakurikiranwa. Ariko ubundi ku gihugu kitakoze ibyo ngibyo, ruriya rukiko rugira ingorane zo kuba rwaburanisha umuntu mu gihe yaba afite immunité kandi atarayitanze. Murakoze cyane. Reka tubanze twumve niba ku hanga bw'ibyuma, yego tubanze twumve Perezida wa Repubulika Paul Kagame kuri iki cyumweru ubwo yaganiraga n'abaturage b'umujyi wa Kigali ariko n'abanyarwanda muri rusange. Yavuze, simvuga ngo yakomoje, yarabivuze, yavuze kuri iki kibazo cy'imibanire y'u Rwanda n'Ububiligi, hanyuma ajya kwitsa kuri iyo ngingo. Reka mvuge ngo aca amarenga ntiyeruye abagiye gukurikirana none uko yabivuze. Reka tubanze twumve nyakubahwa Perezida wa Repubulika. Ububiligi bwishe u Rwanda bukica abanyarwanda amateka aya yose arenze 30 gusa, imyaka 30 gusa, rukajya rutugarukaho rukongera abasi
abasigaye rukongera rukabica. Twarabihanangirije kuva kera, turaza kubihanangiriza n'ubu ngubu. Honorable Evode, twarabihanangirije turaza kongera kubihanangiriza, ariko ntiyeruye muri iriya mbwirwaruhame. Kuki ariko twebwe byasabye twebwe tumenyereye His Excellency akimara kuvuga kuri ya tayari kari kabaye, nje nayo nabibonye ko umubiri ari bugende tu. Kuko bafite agasuzuguro n'abantu bagifata u Rwanda nk'abantu nk'abuzukuru barwo, nk'abantu barakibona nk'abakoroni, barakitwara gikoroni. Kandi ngengera nk'uko mwabibonye n'abantu bafite amateka kuko muri iki gihugu, yaba yashingiye kuri aya macakubiri, yaba ari ibi by'amoko, yaba ari jenoside yakorewe abatutsi, babifitemo, bari mu bantu bamenye amakuru, bari mu bihugu byari ahangaha, byari bizi ibitegurwa n'ibigiye kuba, kuko bari bahafite ingabo. Turababona bajugunya abantu hariya muri Eto Kicukiro, turababona bajugunya abantu Indera babatererana, barabatereranye, batererana abatutsi bari bagiye kwicwa, batererana abantu bari Indera hariya. Ibyo bintu byose nibuka, hari ifoto ngiye mbona y'umudamu, nibuka, ntabwo nibuka izina rye, cyo nibuka umugabo witwaga Fidel Seburikoko, yari umwubatsi. Umudamu, hari ifoto sinzi umuntu wayifashe, atakamba, arimo batakambira, bamubuza kujya mu modoka, kandi intera hamwe ziri n'amacumu n'imipanga hafi aho ngaho nazo zigaragara, bazibona zibugarije. Ayo ni amateka. Hari umupfakazi wa nyakwigendera Boniface Ngurinzira yavuze ukuntu umugabo we byagenze hariya muri Eto Kicukiro. Hari ibintu byinshi bigaragaza ko Ububiligi bwari buzi bitegurwa mu Rwanda n'ibyari bigiye kuhabera. Hanyuma ni nabwo bwagiye gushyira igitutu kuri Boutros Ghali ngo Minuar ive mu Rwanda, bitwaje ko hari Ababiligi bayo bari muri Minuar, bari bamaze kwicwa hano, kandi nkaba nakubwira kwitwa Luc Marshal Colonel ariho bari bishwe, ariko si ukwitwaza kwicwa, barishwe, ariko nabyo ngira ngo Sero Gretable, ariko nabo n'umusaruro w'amateka yabo muri iki gihugu, n'umusaruro w'amateka yabo muri iki gihugu. Cyane cyane ko bishwe na Exfare, bishwe n'ibishwa mwinyo batoje kwica. None se bagira ngo biragenda bite? Mu myaka ya za 90 urugamba rugitangira 91, bari mu bantu bazanye abakomando hano, bakandiraho bariruka. Ababiligi rero amateka yabo, yaba ubwo ndavuga ngo bijyanye n'u Rwanda, iriya Kongo bashaka kongera gushyira mu kwaha, barimo gusa naho bongera kwigarurira. Amarorerwa bahakoze ejo bundi uziko bashubije y'iryinyo ngo rya Patrice Lumumba rimwe gusa, iryinyo gusa, ngo baje kunamira izo birindi ryinyo mu Bubiligi bwo bari bitseyo barikoresha iki. Donc ngo baje kunamira abanyekongo no guha icyubahiro intwari y'abanyekongo. Nukuvuga ngo nabantu bamenyereye kujya mu bintu bya manipulation biri aho ngaho. Ariko ibyo nyakubahwa Perezida wa Repubulika yavugaga ati Ababiligi bishe iki gihugu, barakishe. Ababiligi ibi bintu byose kuva muri za 26 31 bazana indangamuntu, babasobanuriye amateka y'aba bantu, Abahutu, Abatutsi, ko byari ibyiciro by'imibereho y'abantu, byo dukunze kwita social classes cyangwa se class sociale. Baraza babigira amoko, uko bagiye bateranya abantu, bakereka bamwe ko aribo bafite ubwenge, ko aribo bakwiye kuyobora igihugu, nyuma bakazongera bakabateranya, bagaca inyuma, bakajyana abandi kwiga muri za petit seminaire, bariya bakayibanda na bagitera n'abandi bose, barya bose ni produit z'Ababiligi. Baraje, urabona ukuntu bagiye kubaka igisirikare cy'u Rwanda, bakajya gufata abasirikare, abantu bose bakabakura mu majyaruguru, ariko abanyapolitike babashyira Igitarama kugeza muri 73, ubwo babonaga bakora kudeta bakica abanyagitarama. Donc wibazaga ngo kuki igisirikare kirimo abantu bakomoka hamwe. Kiriya ni igisirikare cya Colonel Logiste. Ni ukuvuga ngo uko bagendaga iyo divise pour renye, mbatandukanye mbona uko mbayobora. Iyo ni politike y'Ababiligi, kandi yarakufunctionye muri aka karere kuva za 59. Hari ibyabaye, hari iby'i Burundi muri za 72, ukazamuka kugera muri za 88 na 7 igihe cyabuyo, ibyo bise ngo n'intega marangara,
ukagera muri 1993 igihe cya Perezida Melchior Ndadaye yicwa, ukongera ugakurikizaho jenoside yakorewe abatutsi mu Rwanda. Ibyo byose no musaruro w'ababirigi. Yego gusa ntabwo abanyafurika bakwiye kujya bikuraho responsibility, cyane cyane abantu batuye muri aka karere ngo byose n'abazungu babizanye. Wakwibaza ngo nyuma y'imyaka 60 twebwe uruhare rwacu nuruye. Ariko ikigaragara cyo nuko ububirigi bufite na autorité morale, sinzi uko nayita autorité morale cyangwa se legitimité yo gutanga amasomo muri iki kibazo. Iyo ubona ububirigi bavuga ngo navuze mbona Maxime Prévost ari mu ntambara iruta iyo ba Patrick Muyaya bajyaga barwana. Abadukurikiye basobanura uwo Maxime Prévost wari. Maxime Prévost ni ministre w'ubanye n'amahanga w'ububirigi. Nahoze mureba kuri Deutsche Welle rwose bya bindi nababwiye, arimo kuvuga ngo rwose natinyuka kuvuga ngo Perezida Kagame yumva nabi, ngo twebwe ngo ku ruhande rw'amategeko mpuzamahanga ngo hubwo ngo Perezida Kagame ngo ni udashaka kubyumva, ngo ibintu bijyanye ngo na neocolonialisme ngo ce sont des prétextes fallacieux, niko yabyise, ngo ni ibintu by'urwitwazo ngo bidafite ishingiro. Ariko ikigaragara cyo nuko hari ingingo nimwe y'amategeko mpuzamahanga bavuga avuga ibintu avuga biriya bijyanye byo birateganyijwe muri charite y'umuryango w'abibumbye, la Charte des Nations Unies. Iyo biriya bijyanye n'ubusugire bw'ibihugu byo bita souveraineté ndetse n'ibyo bita intégrité territoriale, donc ubutavogerwa n'ubusugire bw'igihugu, we avuga ko ari aho ahagaze. Ariko amategeko mpuzamahanga izi terete zose nta nimwe iruta iyindi. Ni ukuvuga ngo iyo mu minsi ishize twari mu rugendo rw'akazi mu bihugu byo muri Scandinavia, turimo tureba dukora akazi kacu gasanzwe k'inteko ishinga amategeko, kuko komisiyo y'ububanyi n'amahanga ifite mu nshingano muri ka kazi ka oversight. Dushobora kumenya nuko za ambassade zikora, dushobora kuzisura, dushobora kuganira nabo, dushobora kuganira n'abantu bo mu zindi nteko. Ikintu abantu bose baratubwiraga ngo ababirigi nk'abantu bafite ubunararibonye, nk'abantu bakoronije ibihugu byo mu karere, baratubwiye ngo ni ukuvuga ngo reference bose baguha ni baratubwiye ngo. Iyo twabasobanuriraga rimwe na rimwe barumirwaga. Iyo twababwiraga tuti dore imizi y'ikibazo, iki ni ikibazo gikomoka igihe cy'ubukoroni, iki ni ikibazo wasubira inyuma ugasanga gikomoka uko imipaka yagabanyijwe muri ya nama ya Otto Bismarck y'i Berlin yo mu 1884 kuva muri Novembre kugera muri Fevrier, aho ibihugu ibyahoze ari koloni zari zikoronejwe, aho ibihugu byagiye bigabanywa, bakajya baza bakareba umusozi bakavuga batari kuba inyuma y'umusozi haba mu kindi gihugu, bakareba ikiyaga batubu hakurya y'ikiyaga haba mu kindi gihugu, batitaye ku muco w'abantu, ku rurimi bavuga, ku mibereho yabo. Nuko bari abanyarwanda bose ubona bavuga ururimi rw'ikinyarwanda, abanyamateka barabisobanuye, ntabwo ndi historien, barabisobanuye basobanura ukuntu umuntu uvuga ikinyarwanda kuba wamuciriyeho umupaka ntabwo ahita yibagirwa umuco we, ntabwo ahita yibagirwa ururimi rwe. Hanyuma uyu munsi ntabwo ububirigi bukwiye kuba buvuga ngo M23 nive mu bice byose yafashe, kandi ntabwo bavuga ngo ni bahave bajye hehe, kuko iyo ubwira umututsi w'umunyekongo uri Masisi ngo nave ngo nahave, urahamubwira ngo ahava ajye hehe. Kandi n'icyo kibazo urakizi. Niyo mpamvu twanavuga tuti ububirigi uyu munsi nta nubwo bukwiye kuba bufite ijambo muri iki kibazo. Donc ikintu cyonyine bwashoboraga gukora kiri smart, either no kwicecekera cyangwa se mu kimwe kuba bavuga bati ndi umukoroni wanyu, ibyo mupfa ndabizi, hari n'uruhare mbifitemo, nabafasha gukemura iki kibazo mufitanye. Sicyo bakoze. Ibyo byombi sibyo bakoze, ahubwo bo bafashe uruhande. Ariko icyo nakubwira, iyo n'abangaba twaganiraga nakubwiraga, iyo babwiye uti ninde utazi ko muri 1989 umuryango w'abibumbye wemeje amasezerano abuza ikoreshwa ry'abacancuro, bose nguce nta n'umwe ugira icyo abivugaho. Iyo babwiye utese mwebwe uyu munsi ninde muntu utazi yuko kwinjira mu nyubako za ambassade ni ibingibi twari turimo tuvuga, aha hari amategeko uyarebye bakubwira ukuntu inyubako za ambassade hari icyo bita inviolabilité de locaux de mission diplomatique. Hano muri aya masezerano birimo, urajya kureba ukababwira uti ese iyo ugiye mu nyubako ya ambassade ukajya muri za archive byose ugatwika. Niyo mpamvu wabonye u Rwanda ruvuga ngo nubwo twacanye umubano, ibintu bijyanye nureba ingingo ya 24 yari ya masezerano yo muri 61, ukagenda ugasubira ukajya kureba 21, 22, uraza gusanga mu birengerwa hari bijyanye na za communication. Niba hari cadre diplomatique
yaje ari secret ivuye mu bubiri gikaze genewe ambasaderi. Ntabwo u Rwanda ruzigera rwinjira muri ari ambasade ngo rujye kureba ikintu cyanditsemo. No kuvuga ngo memu nyuma yo gucana umubano inyubako na za archive n'ibyitwa communication, hari n'ibyitwa ngo valise diplomatique buriya no kuvuga ngo ntigifungurwa, hari niyo bita ngo ni valise consulaire.